Om Swastiastu. Titiang seti kelompok kudus bagi pacang laturang orti Bali sani memurde limbakang objek wisata ring jamran. Om Swastiastu. Inggih pamiarsa sareng sami kacunduk malih sareng titiang nikadek priyantini ngaturayang orti Bali sane mamurde ngelimbagan objek wisata ring Jembrana. Dina makin rahina Buddha sane mapi tanggal 10 Januari duang tali plekutus ring Grand Cliff. Kangin inggih punika salah satu desa sane magenah ring Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana. Desa Yembang Kangin terkenal tekan objek wisata Pura Rambut Siwi. Selain objek wisata Pura Rambut Siwi, masih wenten wisata sane patut kekunjungin. Umpamine Grand Cliff puniki. Grand Cliff puniki maduwi pemandangan sane becik lan wenten masih punyan sane asri lan bangunan Grand Cliff puniki sane berbahan ting. Punapi bangunan punika nganggen bahan bambu kerana apang klasik lan unik. Sesemo atau gala sane kabaktayang oleh Priantini, Titiang Nikomang Krisnayanti sampun magenah ring Grand Cliff. Titiang mangkin jagi ngawancarain sareng pengunjung dan pengelola Grand Cliff puniki. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kenapi Bapak maduwe ide ngewangun Grand Cliff ring Yembang puniki? Awal nike akeh pada jatme sani melancaran riki sani nikayang genah puniki kantun becik turasri nike mawinan titiang sareng kelompok sadar wisata ngewangun objek wisata Grand Cliff puniki. Pidan Bapak ngewangun objek wisata Grand Cliff puniki? Ngewangun genah puniki titiang ngawit bulan Juni tur kesarengin sareng Bapak Wakil Bupati Jembrana pinanggal 13 warse duang tali pitulas. Punapi upaya Bapak ngelimbakang pariwisata puniki? Ngelimbakan pariwisata puniki titiang sareng kelompok sadar wisata nganggen sosial media sarengin Facebook, Instagram naler dari mulut ke mulut. Napi kemanten sane wenten ring objek wisata Grand Cliff genah memfoto sane becik. Sane wenten ring objek wisata Grand Cliff puniki panorama alam kesarengin antuk sungai taler full view. Sire sane aja Bapak ngewangun objek wisata Grand Cliff? Ngewangun objek wisata Grand Cliff puniki kesarengin antuk kelompok sadar wisata naler masyarakat adat Banjar Bangli. Duwe nike Bapak maduwe modal anggen membangun objek wisata? Duwe modal utawi duwe sane ganggon ke swadaya saking Banjar adat masyarakat Banjar adat Banjar Bangli. Saking dijo uning objek wisata Grand Cliff puniki. Yang uning objek wisata Grand Cliff saking sosial media sareng teman-teman yang bangunan diki ke objek wisata Grand Cliff. Napi komentar di tentang Grand Cliff puniki. Tongosnya bagus loh, bagus begitu indah, view pantai, view hutan, pokoknya keren dah pokoknya. Semua atau gala sane kabaktayang Titiang waliang ke Priantini, Titiang tetep angke para masanti. Om Santi Santi Santi. Wantah asa punika sane kabaktayang rahina puniki yening nenten iwang titiang nikadek Priantini nunas gegerena sinempura titiang sinep anduk para mesanti. Om Santi Santi Santi. Om